July tha nin hunung ber July ni somthum le pakhat kumsang ni somni pali kan lo chungkai le ta thlathar lim taka chungkai thau turin Rainbow Mizo Channel clear tu jong te du sakna chibai kan buk thau cheu ani US politics lam kan thir mek lain in dona lama chanchin thar breaking news lian tak mai voin hian hawama tunrum chu helam hi kan thir bing big dona Kovel media rang ten Hamas Politburo chief anti Ismail Haniyeh chu tukin nilai ni jing lampanga khan Iran ram chunga tha ani tin han puangzar ani heti mek lai hian Israel sipai ta chuan helampang hi soichun zom lovin nimin lama khan Gaza airstrike lian tham tak an kalpuyani ti an puangzar ve thung ani Hamas Politburo chief Ismail Haniyeh hi athi tak empty confirm na hala lawani tin media trend khat ta chuan han report ta masa media lian tam tak ten han report atang hi chuan a chiang thokhat viawin ha hriata Ismail Haniyeh hi tha ani ngai nin a hriata hani Israel sipai ta tha pu ania masa IDF ta hian hemi thu bona tur hi hani mai thaya voin lama hian thu chua thar hanon siam nola IDF ta chuan fighter jet le drone mangin Gaza Strip munenga mazata airstrike kan nayani hantia airstrike a hian han target berchu Hamas houten operation an nainale Israel sipaite beilet na turle poi khoina tana tranmunan khona munte leinhuaya han leiver inkalpona tanan man tunnel shaft then khatte bayani boka hebaka hian Hamas houten in check kholna tana an manle tomhimna tanan man building trend khatte tarkatani boka infrastructure hengemazat chu ti chiat ani bokani tin Israel sipaite hian an puangzar ani Southern Gaza Rafah city le hachevela po Israel sipai 162nd division 10 operation hanai chunjamek boka strike nain heta hian Hamas gunmen hengemazat chu an thatani ti an puangzara Rafah city chimthang lampang northwestern tel sultan le hachevela darkar somni pali kalta chung khan Hamas gunmen hotelaka beipuitha kania IDF ta chuan an mun ma tam tak kan ti chiani antibok hebaka hian central Gaza netzarim corridor le hachevela 252nd division 10 beipuithak na operation hankalpui boka heta hian Hamas firfiak pole Islamic Jihad firfiak pol member hengemazat thanni tin han report boka Hamas chuan thuchua siamin Israel sipaite hian Hamas gunmen tele Islamic Jihad ho tehi an target tele anron tha tehi hanilawa anron tha ber tehi civil mi poisailo tenni tin han puangzar lea mase hei hi Israel chuan thudik lawani tin han nola drone strike mangin Hamas sipai ho tele an mani nena inzom na nei ral thuam kengte an bituma Gaza pumpuya darkar somni pali kalta chunga Israel sipaite chetna zongjonga hian civilian nunna chana nomlova Hamas gunmen ho ral thum kengvek an nitin han report ve thung ani tichon hei hi Palestine thlop tu mitam takta chuan Israel hian an poi khoina thubona turin Gaza hian beipui thak na hi amma tangin han lo kalpuilo kani hantia chu chuan Gaza lampanga mitam takte mit afuk tirmeka Masele lama Israel hian danbo chetna lian tak anaya Hamas Politburo leader Ismail Haniyeh chu Israel sipaiten Iran ramchunga lu chilin achenaina han thatani hanti weinat chuan report an pek danin Israel hian tunma hanlo ti thin tongin mission danglam tak han kalpuya khovel ramtranga security chu sang takada chungin an melma mi poimo te thur chuaka that turin mission chu antanta amhasaberatan Hamas leader Ismail Haniyeh chu terana han thatani tin han reporta mase the Times of Israel chuan Israel Foreign Ministry nena hethil theng hi Israel thilti aniam tia han zona chu Israel Foreign Ministry hian
chanlet na han peri lo ani tichon khovel mun thrang thranga Israel mi omek tele zirna wanga ramdanga Israel mi omtepo zirna in institution thrang thranga ven himna security chu voina tang hian uluk takle film khur takin han kalpui tanane tin the Times of Israel hian han report ve bok ani tichon Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh tha ani chungchanga hian Iran le ramthrang thrang ten Israel chu han pu meka masa Israel hian engma soizuina han nei dulowa Iran le Hamas baka Hezbollah hotepo hian Ismail Haniyeh thina chungchanga hian tu thil ti bernge ti hi an chiang lonin athriata pro Hezbollah media anti Lebanese Al Mayadin News chuan Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh thi chanber hi Iran ramchunga tang nilawin Iran rampon lampanga tangin missile Iran ramchunga kalu ania Iran khopui Teherana Ismail Haniyeh Chennaiin hi ron target ania tichon he missile hi ramdanga tangin ron kalu ni tin han puangjar bok ani Ismail Haniyeh tha ani ma khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US House thucha asoi khan Israel chuan Gaza obzizel hi kanthil tumani lova mase Gaza hian Israel poi khoi tumfau thrin tu sarkar chu din ani to don lova ral thuam nena Israel laka boina siam fau thrin sarkar ni lowin Gaza mi puitele Israel mi puite thamuang taka hanom theina tur Gaza hian sarkar thar din hani don ani ti asoi langa heiwang hian Hamas firfiak pol chunga politics lama an throi tulu ta chu Israel hian da that atumta ni in han ringbok ani tichon hei chau hi thil thleng ani lowa Lebanona Hezbollah firfiak pol ta chuan voin lama hian thu chua an siama Hezbollah firfiak pol military commander Fuad Shukr chu nizan khan Israel sipaiten han thatani han tiboka Hezbollah top military commander Fuad Shukr po hi Lebanon khopui Beirut chunga chimlampang khopui dai fem dewa ain lua haom lai nia helai mun hi Israel sipai telaka tanga himtok tura han ngai ani Israel hian han ti ni ti lapuang jar lo ma sela Israel laka hian halo himtok che lo nge ni nizan zanre lampanga khan a che nain hi missile manga ka nia thriatania bompuakin in hi ati chena salhlea tichuan firfiak pol Hezbollah ho top military commander Fuad Shukr hi athinge dam tiro chu tunthleng hi chuan confirm thei alani rilawa building chim hi thenfai na thome kania Beirut firefighter tele civil mi enge mazat ten rongjon na hi han thokme kani tin han report bok ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu khan US Congress ma hathu soina khan US hian min tran pui turin kan phut chawa tran pui na min pek chuan kan na te hi rang takin kan zo fel thaidona ma se keima ni chawin kan tangani poin kan thil tum te hi len chua ani ngai dona boruwa ka thu soyang mai chu ani don lawani atia kan melma in trom US le Israel melma Iran le athui roi firfiak pol chi rang te hi US le Israel bei tu te hania kan bei na hi US tana bei kan ni tel bokani ti hi US hian minriat pui turin kadu chauni atia tichuan mani chau point he na hi kan len chuak ngai donani ati tichuan Israel hian an na len chuana tur hian a ho tulu trangin an throi tran ta ni in a hriata Israel en thak na thok tu intelligence te an chakhle ti po a chiang bokin a hriata Israel hian kan ti ni latilo ma sela atitu tur om dang hi hriat tur hanom lova tran khat chuan Israel hi anilo vek chuan US ani thayani antia mase US hi in than pui machon tura politics thila in baina lian tak nei me kan nia heiwang hian an chet chua harinom chialawa Hamas firfiak pol Politburo Chief Ismail Haniyeh le Hezbollah firfiak pol top military commander thana hian Israel chu inrol tur dang hanom lawani hanti Hezbollah firfiak pol top military commander Fuad Shukr le Hamas firfiak pol
Politburo Chief Ismail Haniyeh te hi an chen in ve hi a chen he lea misailin bom thokna tak mai haron kengani ti achianga indona kalmek ka Israel melmalian le antana minhok sak tak mai firfiak pol pahnia an throi tu pahni ta chu arwal deuh thoin tha ania heta hian Israel ain nam hnoi lo ani poin roman na felfai takle an mani po uluk taka hunrei tak chung an lowen thak ton nuwa thilti ani in hriatani tin ajes chuan an report bok ani Fuad Shukr thina chungchanga hian khovel ramdang ten o han nei lem lova achan chu politician nilovin ama hi Hezbollah firfiak pol military wing lampanga an throi tulu top military commander hani wangania Hezbollah firfiak pol hote khaiding tu le haban poimo takani hantia Hezbollah ho tan chuan chan lian tak mai chu hani phot maya mase Hezbollah lampangin Israel kutura thini tia hanpuna hian ani na hian aken telangin firfiaka chetna chi hrang in nam hnoina neya ngayani wangin Hezbollah le firfiak pol dang te ti lo chuan a thina chungchanga hian demna o ka han nei lem lo ani mase Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh thina chungchang ero hi chuan China te Russia te Houthi rebel saute Hezbollah firfiak pol tele Hamas ho mai ba ka ram throi tu dang te poin Ismail Haniyeh tha ani na hi andem hleni ti anpongjar hlom ani tichuan Hamas Politburo Chief tukinjing lampanga Iran capital Tehran a Chennai na an tha tak Ismail Haniyeh hi tunge hani chele Hamas political wing lampanga hian politics lama an ho tulu ber ni na chu hunrei tak chung halo chal towa firfiaka chetna te chachuakin telve thrin lo ma sela Hamas firfiak pol te kudle kele an chakna nar poimo tak ani mai baka Gaza Hamas hoten rorel na hanchan thaina turatana firfiak pol te politics thila mangtangkaya rorel na le thunai na pumhom tu ni tila adik berome kumsang hi som pasari khan political winga a how to ber niturin than chua ania tichuan Hamas politics virvel zongjong hi a control na hnuaya darang chungsin anunna tan der thonga an hriata wangin head of the political wing atana an thana tanga kumni hnuwa hian khatar lama hapem bauta ani The Guardian chuan report an pek danin hetianga ramdanga haum chungpo hian Hamas firfiak pol ta chuan politics lampanga an ho tulu beratan hian an lapom zui jela ti chuan ramdanga tangin Palestinian Group International Diplomacy chu akal puita ramthrang thrang heng Turkey te Iran te Qatar te hian hazin kwal deuh ranga in biak na hanei deuh rang boka Gaza cheng Palestine ho te hi ramlu alailok tir chau ania independent ram hani lo wangin danang taka sipai nei thei ani lova mase Israel laka inven himna turle Israel do dala hanchet theina turin ramdang tam taka in sipai chakjok anmamo na asang tiela tichuan Hamas ho te hi toy thar zelin Hamas ho te tan hian Turkey Iran Qatar le ramdang le poldang thren khatatangin ral thuam te laglu dan tur hangai tua hetiang hian achevel thrinani ti Israel hian an hriat na harai to wangin atan hian Gaza kirle chu thil thailo top ania achen tamna berle ain ben belna mun bernia an ngai chu Doha ania Doha hian ven himna khau tak nuaya da ania Gaza Hamas hotanen hian in contact na le communication lampanga boina haum lo na turin Gaza hian ho tulutan ye he sinwar chu da ani boka tichuan ye he sinwar hi key line of communication hotline figure tia hansai chu hanita ani kaltlang hian Hamas hotanen in biak na in hetiang hian ral thuam le an chakna tharui poimo takatan Ismail Haniyeh hi an mangta ani tichuan rap ram trangrol poltane na tho ho na hanai theina turin firfiak pol military wing lampang ten man lak na le an oi chuan politics thila top official angang ngai ani ta ka wangin Ismail Haniyeh thule la hi Arab nation ten an ngai poimo berzok ania
tichuan Gaza yahia sinwar le Hamas firfiak pol mai baka Middle East firfiak pol chi rang ten athu hi an ngai thaboka heiwang hian atan malak aul samta hani Ismail Haniyeh hi khovel khriata chuan politics lama an ho tulu Politburo chief anga ngai chu hanina Palestine mi puiten independent ram hanei theina tura Palestinian state dinna turtana malatu poimo takania tichuan Israelin ol sam taka Gaza le ache velte au be mailo na turtana Hamas sote chetna phena hian ama hi athuak burber chu ani bokani anti tichuan mi then khat ten 100 dan chuan Israel hian political leader te chu Hamas firfiak polte an thuak suwa fui portuber aki poimo tak ani ti hi an hriatna reitoa tichuan a jinvel na le haveiwa dan a movement zongjong hi hunenge mo chen kalto tangkhan Israel intelligence te chuan an lo chui reng to ni in han ngai bok ani Ismail Haniyeh hi Gaza sati refugee kema kumsang khajakua somruk le pathuma lo piang khania Palestine mi puiten independent state an mu thaina turin thaito pachua journalama po chaktakin hakal chawa university hakal lai mekin politics thila mamona sang tak omnia an thriata wangin Hamas sote hian politics leader tan hian an thlangta ani hemin huwa hian avai khatna tan kumsang khajakua somret le pasaria khan Palestinian intifada ti chu hadinta hei hi Palestine mi puitatan tharum manga independent sualchona turlam kong hoi hani ta ka wangin Israel chuan anmana tanina hankhungta hani tichuan kumsang khajakua somkole pahnia khan tanina tang hian chuazalen hani ta hemin huwa hian natakin hachezuita hani Gaza Palestine hote hi mania intung nung thai hani lo wangin humanitarian aid nanti mi puita tran puina chu tam tak thonlu reng ania ramthrang thrang tele UN ngai point tran puina hi han perenga chung tran puina tam tak chu Palestinian mi puita ta na manglovin Hamas firfiak pol military wing tetan a daiwa tani hantia mase hatianga hanpu na hi Hamas so te chuan an pomlowa an nol thu an lo puang photo thina mase Israel dinnairo chu angai hani reng thunga Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas Politburo Ismail Haniyeh hian military wing tenhena hian mipuita tranpuina tura ramthrang le kanram ngai trangpoa tranpuina kanthonlu ta chu lo hroi pengin firfia khau tenhena hian pelo ni se chuan heng Hamas ho leikorong hnuaya ral thuam siama buairang le hun tamjok manga tombo rang te hian engtikong main eitur han nei rang theilawani ati Iran media ta chuan Hamas political leader Ismail Haniyeh hi Israel sipaitan nizan zanlaya pel nu jinglampang ma taka khan airstrike terana hanron nei wangin tha anitani tin han puangzar hani Hamas so thinrim hanin khrosan asalhleya Israel hian Ismail Haniyeh hi terana hian awmdonani ti hi an chiang thokhat niin a hriat boka achan chu nizan khan Iranian president thar inauguration ceremony neyania heta hian atel ve ngei han ring niin han hreboka tichuan Hamas lam hian thu chua han siam dan chuan Tehran khopuya hian Ismail Haniyeh hi akal ngeya tin Iranian president thar lakluin khom inauguration ceremony po hi aman pui ngei boka tichuan Iran president thar lakluin khom program hazo nu hian Tehran a hain lua lama hakir leta Iranian president thar lakluin khom azo tranga hun reilo te a he thil hi alo thlengzui ta ni hanti Iran Revolutionary Guard Corps Guard Force anti te an hroi tu te anin hrosana sahle boka Hezbollah top military commander tha haloni boknen Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tele Iran Revolutionary Guard Corps an hroi tu te Yemena Houthis rebels tele Lebanon Hezbollah firfiak polte baka Islamic Jihad firfiak polten thuchua hansiam ta thwa ram hroi tu dang ta chuan Israel hi han pu dot ngamlawa he thina hi an dem thu han soiloma ma se heng howero hi chuan
Israel thil ti ni tin han pu ngal mia maya Israel hian dan bo chein nunron thak takin politician han thata heiwang hian kil tin atangin Israelin ator zorwa lo tur chan let na chu pek ani ngai don ani hanti masa heng zongjong machon tur hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US Congress a khan Israel sipai namrang rang ta chuan Israel pasal tha te chet dan turang takin inpum khata Israel melma le Israel poi khoi tu te atop thenga beilet tur le lodong song tur hian anin pei rengani tin halo soilok to ani tichuan khovel media rang ta chuan Hamas political leader Ismail Haniyeh tha ani nale nizan veka Hezbollah firfiak pol top commander tha ani na hian Middle East chu nasatakin soka indona huamzau jok le Israel le Iran indona po thleng thai din huna anding ta ni anti engpo ni se heng Hezbollah mi poimo tak le Hamas mi poimo tak mai tha ani na hian Israel chu rin lalkai ber hanita Middle East atang hian indo pui pathum na po achuak lawang ti soi thei ani talawani tin war analyst ta chuan han soi lang bok ani tichuan voin tlain dar thum harik market khan The Times of Israel chuan Hamas le Hezbollah hroi tu te tha ani thu puanzar ani nuloka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Cabinet Minister meeting poimo tak mai ha ko jingala voina hian Cabinet Minister te an thu khom donani ti an puangzar bok ani engponi sala engthil nge lo thleng zel don ti chu lo thlir zel phot mai teang ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sabzel turin kan ngen chewa video thar kan da te hinlo don jungjung thaina turin notification bell kha click in ola hinlo da theu don nia